Lukemu 3:7. Kubanga tewali kigambo ekiva eri Katonda ekiribulwa amaanyi. Mariyamu n'agamba nti laba nze ndi muzaana wa Mukama, kibe ku nze nga bw'ogambye. Era malayika n'ava gy'ali. Kamaffe bazibe. Mariyamu n'agamba nti laba nze ndi muzaana wa Mukama, kibe ku nze nga bw'ogambye. Ne malayika n'ava waali. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Nayagadde nnyo Bayibuli y'Oluganda engeri gye yavuunulamu olunyiriri luno. Mu butuufu gino gy'emirundi emitono ennyo Bayibuli y'Oluganda gyereeta olunyiriri nga lulimu amasavu mangi n'okusinga amasavu agali mu y'Oluzungu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bayibuli eno erimu ebigambo bingi nnyo. Eno gy'olaba nkutte erimu ki? Nziramu. Bayibuli eno erimu ki? Bayibuli eno erimu ebigambo bingi nnyo. Bayibuli eno erimu ebigambo bingi nnyo bye tuyita ebyawandiikibwa. Mukama waffe yeebazibwe. Bwana asifiwe. Mukkirize ebintu bikyuke. Mukubali vitu vibadilike. Mukama waffe yeebazibwe. Bwana asifiwe. Bayibuli eno erimu ebigambo bingi. Biblia ina mambo mengi sana. Naye ebigambo byonna ebisinganibwa mu Bayibuli, lakini kila mambo ambayo inakutwa ndani ya Biblia si byonna ebiri mu Bayibuli wa, sio kila mambo ambayo iko ndani ya Biblia nti birina amaanyi. Eti na uwezo. Lwaki? Kwa nini? Kubanga si byonna ebiri mu kitabo kino kyenkutte, eti sio kila kitu ambayo iko ndani ya Biblia ambayo nimeishika nti Katonda yakyogera. Eti Mungu ndiye alisema. Njagala tubeere beesimbu, nataka tuwe wazuri sana, ate tubeere b'amazima, na tena tuwe wa kweli, ate tukule, na tena tuuze. Okuva ku ddaala eddala kutoka kwenye level nyingine okugenda ku ddaala eddala kwenda kwenye nyingine. Tulekerawo kubeera abaana bato, tuache kuwa watoto wadogo, tutegeere ebikola, tujue mambo ya kufanya, tutegeere n'ebitakola, na tujue mambo isiyofanya. Emirundi mingi, mara mingi sana twesibye ku bigambo, tumejifunga kwenye mambo, ne tubeera frustrated, ne tumalibwamu amaanyi, tukakwisha nguvu, nga bye twesibyeko eti vitu ambavyo tumejifunga sana tibikoze, haikufanya. Lwaki? Kwa nini? Kubanga ekigambo kyokka ekirimu amaanyi, kwa sababu neno peke yake ina nguvu, kye kigambo ekya Katonda, ndio neno la Mungu. Ekigambo kyokka ekisobola okubala ebibala, neno ambaye itazaa matunda, kye kigambo nga kyava mu kamwa ka Katonda, ndio neno ambaye ilitoka kwenye kinywa ya Mungu. Ze ulilemba nga nsoma Bayibuli eno, kila mara nikiwa nasoma Biblia, gisoma na magezi, naisoma na akili, era ngisoma n'okutegeera, tena naisoma na uhakika na ukweli. Ekyo bwe nali nga sinatandika kikola, ile kabla bado sijawahi kuifanya, namalanga gasoma muwawa, nilikuwa nasoma tu ovyo, neesiba ku bigambo, nikajifunga kwenye maneno, ne bitabaawo, na ikufanyika, ne bitakola, na ikutenda, ne bitabala bibala, na ikuzaa matunda, ne mbeera frustrated, nikakuwa mwenye udhaifu, nendowooza ndi Katonda alimba, nikiwaza kama Mungu amedanganya, oba
taliyo bulungi kama haiko vizuri, oba tali serious. kama hana uhakika. Lwaki ayogera ekigambo nenkyesibako Kwa nini amesema neno tena nikajikazia, nenkisabira namu nikaiombea, nekitakola afa ikufanya kitu, okutuuka lwe nategeera kufika siku ambayo nti nilijua. buli lwoba ng'osoma bayibuli eno Kila mara ukisoma Biblia hii olina gisoma n'amagezi itakufaa uisome eti na akili n'okutegeera na kuhakika ukweli n'okumanya na kujua ekyo kyogezaako okwesibako. hii ambayo umejifunga, Ani yakyogera nani ndo alisema? mu bayibuli eno Biblia hii mwe muli ekigambo ekigamba. ndio muko neno ambayo inasema. Wandyagadde nkikulage? Unataka nikuoneshe? Bikkula bayibuli mu kitabo kya Matayo. Funua kwenye kitabu ya Matayo. Matayo nya Matayo 4. Matayo nya olw'omwenda. Matayo 4 sura yake ya Njagala kuprovinga kye ngamba. nataka kuaminisha ambayo naisema. Matayo nya mwenda. Matayo 4:9. Ani alabyewo? Nani ndo ameona hapa? Abalabyewo mweka mungambeko nti amen. Wale ambayo wamepaona niambie amina. Tusomere wamu. 3 pamoja. Go. N'amugamba nti ebyo byonna nabikuwa bw'onoovunama okunsinza. Akimwambia ati nitakupa hiyo yote ukashuka chini kuniabudu. Yimirira awo. Simama. Amugambye atya? Amemwambiaje? Siwulira. Amugambye atya? Amemwambiaje? Ebyo byonna nabikuwa bw'onoovunama okunsinza. Hiyo yote nitaikupa ukishuka chini ukiniabudu. Bameka babyagala babibawe? Wangapi ambao wanataka waiwape? Wanji. Bameka babyagala obitwala? Wangapi wanataka waipate? Wambulidde yaga ndi mbitwala mu linnya lya Yesu. Yule ambaye anasema naichukua kwa jina la Yesu. Kale. Sawa. Katwetegereze. Acha tuangalie vizuri. Kiri mu Bayibuli? Iko ndani ya Biblia? Siwulire. Kiri mu Bayibuli yo? Sisikia iko ndani ya Biblia yako? Gye wazze nayo? Ambayo ulikuja naye? Mwe kisiŋŋaanibwa? Ndio mmekuta humo ndani? Mu Bayibuli ekitabo kya Katonda. Ndani ya Biblia kitabu ya Mungu. N'ekyo nakyo mwekiri? Na tena hiyo iko humo ndani. Naye ekibuuzo. Lakini swali. Ani yakyogera? Nani ndo alisema? Siwulira. Ani yakyogera? Nani ndo alisema? Kiri mu Bayibuli? Iko ndani ya Biblia? Sitaani yakyogera? Sitaani ndo alisema, shetani. Kirimu amaanyi nakyo? Ina nguvu tena naye? Mbuuza olunyiriri olwo nalwo lulimu amaanyi? Hiyo vesi ina nguvu? Lwaki teruli mu maanyi? Kwa nini haina nguvu? Sibawulira. Lwaki olunyiriri olwo teruli mu maanyi? Kwa nini haina nguvu? Kubanga Katonda si yalwogera. Kwa sababu Mungu sio ndio alisema. Ekigambo kyokka ekirina amaanyi, kitu peke yake ambayo ina nguvu, kyekyo kyokka nga Katonda yakyogera. Ndio ile peke yake ambayo Mungu alisema. Nga bw'olabye nti muno mulimu statement eyakolebwa Setaani, kama vile ambayo umeona kama umo ndani mnaandiko ambayo ilifanyizwa na Shetani, ekyagiwandiisa musi lwakuba nti Setaani alina obuyinza obuwandika mu Bayibuli, yenye liwacha wakaandika ndani, sio kama Shetani ana uwezo ndani ya Biblia. naye gwe osobola okutegeera ekyaliwo, lakini kwa sababu wewe uelewe nini ndio ilikuwepo, kubanga Bayibuli eno, kwa sababu hii Biblia ejjudde ebyafaayo, inajaa vitu ambavyo vilikuwaga, ejjudde ebyaliwo, inajaa ambavyo vitu vilikuwaga zamani, ejjudde amagezi, inajaa akili, byonna biri mu Bayibuli wa. Kila kitu iko ndani ya Biblia. Buvunaanyizibwa bwo bw'abagisoma, uwezo wako ni kuisoma peke yake, okutegeera, kuelewa nti ng'ogyeko okuba nti ekigambo kino kyogera bulungi, kino ati nono nasema vizuri. Ani yakyogera? Nani ndo alisema? Waliwo twesibye ku bigambo, kuna maneno ambayo tumejifungieko ebitaayogerwa Katonda, ambayo sio semewa na Mungu. Oluusi nga byayogerwa abasajja abalungi aba Katonda, saa zingine lisemewa watu wazuri wa Mungu, naye nga tibyetisse maanyi, lakini na bibebi na nguvu. Katonda yeesiba nnyo ku kamwa ke. Katonda bw'agamba nti tewali kigambo ekiri bulw'amaanyi nga kivudde gye ndi, aba alina ky'ategeeza. Mungu akisema eti hakuna neno ambayo itatoka kwangu ikikosa nguvu, anajua nini ambayo anamaanisha.
Bayibuli egamba bweti mu kitabu kya Isaya 5:5. Biblia inasema eti hivi ndani ya Isaya 55. Isaya 5:5. Isaya 55 olunyiri lwa 8 mstari wa 8 olw'omwenda. mpaka kuyakenda. Isaya 5:5. Isaya 55:9. Kubanga eggulu nga bwe lisinga ensi obugulumivu, kwa sababu dunia kama hivyo inashinda, amakubo gange bwe gatyo bwe gasinga, ndio hivyo njia zangu zinashinda amakubo gammwe, njia zenu, era bwe gatyo bwe gasinga ebirowoozo byange. tena ndio hivyo inashinda mawazo yenu. Kanziremu. Ngoja nirudiemo. Kubanga eggulu nga bwe lisinga ensi obugulumivu, kama vile mbingu inashinda dunia uwezo, amakubo gange bwe gatyo bwe gasi amakubo gange bwe gasinga bwe gatyo amakubo gammwe, ndio hivyo njia zangu zinashinda njia zenu, n'ebirowoozo byange bwe bityo bwe bisinga ebirowoozo byammwe, na ndio hivyo mawazo yangu inashinda mawazo yenu. Kubanga enkuba nga bwekka n'omuzira okuva mu ggulu, kama vile mvua inavyonyesha na uwezo yote, ne bitaddayo, tena haitarudi, naye ne bifukirira ettaka, tena ikajaa kwenye udongo, ne birimeza, ikaotesha, ne biribaza, ikaifanya kuwa vizuri, ne bibawa omusizi ensigo n'omuli emmere ey'okulya, ikapatia mulimaji kampa chakula kula. bwe kityo bwe kinaabanga ekigambo kyange, ndio hivyo neno yangu itakuwa hivyo, ekiva mu kamwa kange, ambayo naitamka, ekiva mu kamwa kange, ambayo naitamka, ekiva mu kamwa kange, ambalo ninalitamka. kidde munkiwulire ndi ekiva mu kamwa ke, hiyo ambayo inatoka kwenye kinywa chake, namumpulire ndi ekiva mu kamwa ke, ambayo inatoka kwenye kinywa chake, ekiva mu kamwa ambayo kange. inatoka kwenye kinywa changu. Simanyi olulabye. Sijui kama umepata hapo. Kubanga eggulu nga nziramu ole 10. Kubanga eggulu nga bwekka n'omuzira okuva mu ggulu, kama vile mbingu inanyesha mvua ne bitaddayo, na itarudi, naye ne bifukirira ettaka, tena ikajaa kwenye udongo, ne birimeza ne biribaza, ikaotesha na matunda, ne biwa omusizi ensigo n'emmere ey'okulya, ikapatia mlimaji chakula kula. olw'e-11 bwe kityo bwe kinaabanga ekigambo kyange, neno yangu itakuwa hivyo, ekiva mu kamwa kange, ambayo inatoka kwenye kinywa changu, tekiridda gye ndi nga kyereere, haitarudi kwangu bure, naye kirikola ekyo kye njagala, lakini itafanya hiyo ambalo nalitaka, era kiriraba omukisa, na tena itaona miujiza mu ekyo kye nakitumira, ndani ya hiyo ambayo nilitumia. Kiriraba omukisa, itaona miujiza mu ekyo kye nakitumira. kwa hiyo ambayo nilitumia. Owulidde Katonda bw'alumiriza akamwa kange, Nasikia hivyo Mungu anahakikisha kinywa changu, ebigambo ebigenda okukola enjawulo mu bulamu bwo, maneno ambayo itafanya kubadilika ndani ya maisha yako, bye bigambo nga byava mu kamwa ka Katonda. ndiyo maneno ambayo inatoka kwenye kinywa cha Mungu. Lwaki? Kwa nini? Kubanga Katonda bw'aba akola mu bulamu bwaffe, Kwa sababu Mungu akiwa anafanya ndani ya maisha yetu, Bayibuli egamba nti alabirira kigambo kye okukituukiriza. Biblia inasema eti anaangalia neno yake kwa kulitimiza. Alabirira kigambo kye okukituukiriza. Anaangalia neno lake kwa kulitimiza. Ekitali kigambo kye, isiyo neno lake, tosobola kimusibako, hawezi kumfunga eko, era tosobola kimulumiriza. na hawezi muhakikisha eti unajua hilo. Bw'aba akikoze Kama alifanya ng'akinywezezza, na anaikaza, aba ayagadde kukola kigambo ky'abaweereza be, anapenda kufanya kazi ya wenyewe anamhudumia obutabaswaza, kwa kusiwapatisha haya, kubanga alina ekisuubizo n'abaweereza be. kwa sababu ana ahadi nao watumishi wake. Ekisuubizo kigamba Ahadi inasema nti naawe onoolagiranga ekigambo, eti naota utaambia neno nange ne nkinywezanga. na mimi nitaikaza. Kati ekyo kiba kiyitidde ku sayidi ndala. Hiyo imepitia kwa saidi nyingine. Sayidi ki? Saidi gani? Nti omuweereza we yakyogedde, Eti mhuduma wake ndiye amelitamka, naye ekigambo Katonda kyateekako amaaso buli nako kitunulira alabe ng'akituukiriza kyekigambo ekyava mu kamwa ke. anawekea neno kwa kulitimiza ni ile ambayo limetoka ndani ya kinywa chake. Nambako nti amiina. Sema amen. Ensi eno gy'olaba Hii dunia ambayo naliona yaliwo lwa kigambo, ilikuwa kwa sababu ya neno, yakolebwa kigambo, ilitenda kwa ajili ya neno, n'okutukulayo eriwo lwa kigambo. na mpaka leo iko kwa ajili ya Ennyanja neno. z'olaba ziriwo lwa kigambo, Bahari ziko kwa ajili ya neno, ensi eriwo lwa kigambo, dunia iko kwa ajili ya neno, enjuba eriwo lwa kigambo. jua iko kwa ajili ya neno. Simanyi ompulira, Unanisikia? emunyenye zinywedde mu bbanga lwa kigambo kye.
nani nyota ziko juu kwa ajili ya neno. Kubanga yalagira bulagizi ndi waberewe munyenye ne zibaawo. Kwa sababu alisema tweti kuwe nyota na zikakuwepo. Omwezi guli olwa Kigambo. Mwezi iko kwa ajili ya neno. Omwaka gunyimanya enjuba enywedde lwa Kigambo. Nani jua imekuwa kwa sababu ya neno. Waberewa gandi Kigambo. Kukuwe mtu ananiambia neno. Ekigambo kyekyo kye kyatonda ebintu. Hiyo neno ambaye liumba vitu. Kubanga kye kyavanga mu kamwa ke nagandi waberewo enjuba. Kwa sababu ndiye alitoka ndani ya kinywa chake ikasema eti jua ikuwepo. Mumanyi amanyi ennyo Katonda galina. Kwenye nguvu sana ambaye Mungu anayo. Yalabanga tewali na bwetaavu. Aliona hakuna hata mahitaji. Bw'aba atonda ennyanja akima amazzi nga bwagayiwa mu nnyanja. Alikuwa naumba bahari enda akileta maji anaimwaga ndani ya bahari. Yalabanga tekyetaagisa. Aliona hitajike okutonda enjuba nga akosa mikono gye. Na anafanyisha mikono yake. Yalabanga tekyetaagisa. Aliona istahili okukwata munyenye ng'agenda azisonseka mu bbanga. Kukuwa anachukua nyota akiweka ndani ya mawingu. Mumanyi amanyi ennyo g'alina. Kwenye nguvu ya sana ambaye nayo. Yalagira bulagizi. Alikuwa anasema nti waberewo enjuba. Hapo kwe jua. Ne wabaawo enjuba. Jua ikakuwa. Waberewo omwezi. Kukwe mwezi. Ne wabaawo mwezi. Na mwezi ikakuwa. Waberewo ennyanja. Kukwe bahari. Ne wabaawo ennyanja. Na bahari ikakuwa. Waberewo ebbanga. Kukwe wazi. Ne wabaawo ebbanga. Na wazi. Waberewo ettaka. Kukwe udongo. Ne wabaawo ettaka. Ekyavanga mu kamwa ke. Kitu ambaye litoka ndani ya kinywa chake. Bakiyita Kigambo. Ilikuwa neno. Era bwe kyavanga mu kamwa ke. Tena ikitoka kwenye kinywa chake. Ne kibituukiriza. Ikatimiza. Ne kibisimbawo. Weka hapo. Ne kibiteekawo. Ikaitia. Ne kibisibawo. Ikaifunga. Ebyetaaga okusiba ne kibisiba. Kitu ambaye inahitaji kufungwa ikaifunga. Ebyetaaga okwanjala ne kibyanjala. Kutia wazi ikaiweka hapo. Yoli ongambeko ndi amina. Niambie amen. Kigambo. Neno. Lwaki? Kwa nini? Kubanga tewali kiva mu kamwa ka Katonda. Kwa sababu hakuna kitu ambaye inatoka kwenye kinywa la Mungu. Ekibulwa amaanyi. Ikikosa nguvu. Ekiribulwa amaanyi. Ambaye itakosa nguvu. Buli ekiva mu kamwa ka Katonda kirina amaanyi. Kila kitu ambaye inatoka kwenye kinywa wa Mungu ina nguvu. Kyenvudde nkuwa amagezi. Ndio kwa sababu nilikupa akili. Obanga osoma Bible. Kama unasoma Biblia. Ebigambo byonna osobola obyesibako kituufu. Hii mambo yote tunaweza ijifungia hapo ni kweli. Naye. Lakini. Wesibe nnyo ku kigambo nga kyava mu kamwa ka Katonda. Jifungie kwenye neno ambalo litoka kwenye kinywa wa Mungu. Osobola okwesiba ku bingi ebiriwa. Unaweza ukajifunga kwenye mambo mingi kwa Mungu. Osobola okwesiba ku Daudi bye yayogera. Ukasema ukajifunga kwenye mambo ambayo Daudi. Oyinza okwesiba ku Musa bye yayogera. Kwa mambo yenye Musa alisema. Oyinza okwesiba ku Sulemani bye yayogera. Ukajifunga kwenye Solomon maneno ambayo alisema. Naye okusingawo ennyo. Lakini ya sana zaidi. Buli lw'osingana ng'ekigambo nga kigamba nti awo Mukama n'agamba. Ukikuta neno ambayo inasema Mungu hapo akasema. Hapo Mungu akasema. Bw'ati bw'ayogera Mukama. Hivi ndo anasema Mungu. Ekyo kikwato kyesibeko. Hiyo ishiko ijifunge yako. Nge Mukama. Mwambie Mungu. Omugambe Mukama. Mwambie Mungu. Kati wano nkulina. Hapa niko na wewe. Kubanga gwe Mukama. Kwa sababu wewe Mungu. Tuli mu nabyabufuzi. Hauko wao watu wa kupiga makampeni. Sigandi wali onoonya bululu. Sie tulikuwa tunatafuta ululu. Kubanga mu nabyabufuzi omusonyi wano omuleka n'agenda. Kwa sababu wao wapiga kampeni unawaacha wanaenda. Nabyabufuzi bwabanga anoonya kalulu. Mtu akikuwa anatafuta kukua mukamaji. Wadembo kugamba kyonna kyagambye. Atakwambia kila kitu ambaye anakitaka. Waliwo yagamba abantu be. Kuna mtu ambaye aliambia watu wake. Nti bwe mumpa akalulu. Eti mpanipa hiyo vote. Nengenda mu parliament. Nikienda ndani ya parliament. Ngenda bazimbira ekisaawe ky'ennyonyi ku kyalo kuno. Nitawajengea fasi ya ndege hapa kwenye kijiji chetu. Oyo n'abalimba bw'ate. Huyu akawadanganya hivyo. Ne bamuwa akalulu. Wakampa. Oyo muntu. Huyo ni mtu. Kizibu nnyo okugendera ku bigambo bye n'obyesiga. Ni shida sana kuendea kwa maneno yake na ukayaminia. Tosobola kumulemerako. Hawezi ukamkatalia iko. Kubanga otegedde ndi yali anoonya kalulu. Kwa sababu unajua alikuwa anataka. Naye abange. Lakini Katonda si munnabyabufuzi. Mungu haiko hao watu kama wewe. Katonda buli kiyayogera akitegeeza. Mungu kila kitu ambaye alikisema. Buli kiyagamba alina obusobozi obukikola. Kila kitu alisema na uwezo wa. Obanga yalagira ndi wabeerewo enjuba. Kama alisema jua ikuwe. Na n'okutuusa kati weeri. Mpaka leo jua iko. N'agamba wabeerewo ennyanja na lubaale. Akasema bahari na lubaale ikuwepo. Na kati nga weeri efumbekedde amazzi. Mpaka leo iko imejaa maji. Wabeerewo Kiyira. Wakuwe Kiyira. Juzi nabadde ku Kiyira. Nilikuwa Kiyira juzi. Nazzeeyo ne neetegereza. Nirudi huko nikaangalia vizuri.
geography wange gwe nasoma yali tammala bulungi. Kusoma kwangu ambayo nilisoma kulikuwa kunitosha vizuri. Ninga naye kanzireyo netegereza omugga. Nikasema ngoja niende nirudi niangalie ile maji ya kutelemka. River Nile. Hiyo River Nile. River Nile we mugga gwokka. River Nile ndio bahari peke yake mu nsi yonna kwenye dunia nzima ogugulukutanga gwambuka lusozi ambaye inateremka ikipanda mlima. Mfo Okukiriza South Africa. Pale ya kuteremka South Africa gwambuka Cairo. inaenda Cairo. Sokolooze ku ekyo. Waza hiyo kitu. Gugenda mu mambuka. Inapanda juu. Gwo gulinnya lusozi nenga gugenda. Inapanda juu tena ikikwe inaenda. Ekyo kyewuunyisa. Hiyo ni miujiza. Naye Katonda yakikola. Lakini Mungu ndiye alifanya. Ukyagukola tegumujemerangako. Toka iko haijamkatalia kitu hata kimoja. Tegukalubirirwangako. Aya mukazie eti nampa shida hata yoyote. Wotuka waliwo bayita ku source of the River Nile. Ukifika hapo kwenye maji yanaanzia. Waliwo ekigambo ekirala kyeweewuunya. Kuna neno ambalo najiuliza sana. Abamu kumwe mulowooza ndi amazzi ga Kiyira ag'omugoggo bayita River Nile. Watu wanawaza hiyo maji ya Kiyira ambayo wanaita River Nile. Nti gava mu nnyanja Lake Victoria. Eti inatoka kwenye Lake Victoria. Ne geekolamu omugga ne gugenda. Inafanya bahari ndogo afu inaenda. Tegava mu nnyanja. Haitoki kwenye bahari. Bw'otuuka we bayita ku source. Ukifika hapo kwenye chemchemi ya maji iko. Waliwo ekiyiriro oba ekyefukulo. Kuna kitu tuseme kama vile kitu ambaye natokota. Amazzi gefukula nga gava eri wansi mu ttaka. Maji inatokota. Na iko inatoka chini mahali dunia inaishia. Ng'ogalabira ddala ga njawulo kugana ag'ennyanja. Unaona tena ni ya tofauti na hii ya bahari. Naye n'obuuza. Lakini unajiuliza. Ekyo gaakakikolera emyaka emeka? Hiyo wameifanyizia miaka ngapi? Yabanga erudda weeyo gye gava tena wapi ndio hiyo maji inatoka? Haikuishi huko. Ani amanyiyo? Nani ndio anajua huko? Nze mmanyi amanyiyo. Mimi najua mtu ambaye anapajua. Bamuyita Katonda. Wanamuita Mungu. Manyi amanyiyo? Najua mtu ambaye anajua huko. Bamuyita Katonda. Ni Mungu. Bukyaya kiragira bukyaya kikola bwatyo. Toka alifanya hivyo. Tegumujemerangako. Haijamkatalia. Gwambuka lusozi. Inapanda mlima. Nga ne gye guva tegugwayo. Na tena mahali inatoka haikuishi. Enjuba bukyetandika kwaka. Jua toka ilianziaga kuwaka. Tegwangamu. Haijaisha. Egondera kiragiro kye. Inatimiza mapenzi yake. Omwezi bukyagutandika okwaka. Mwezi toka ilianzia kuwaka. Tegumujemerangako. Haijamkatalia. Gugondera kiragiro kye. Inatimiza mapenzi yake. Lwaki? Kwa nini? Kubanga kuliwo lwa kigambo kya Katonda. Iko kwa ajili ya neno la Mungu. Katonda buli kye yali atandise kiwangaala. Mungu kila kitu ambaye alianza iko. Yabula singa muwulidde ekyo ne mmalira wakiri. Kia hiyo. Bayibuli egamba buli ekiva eri Mukama kiraba omukisa. Kila ambaye inatoka kwa Mungu inaona miujiza. Buli ekiva eri Mukama kiraba omukisa. Inaona miujiza. Chovolaba. Ndio maana unaona. Nebo banga oyagala okikola. Hata ikiwa wewe ndio unataka kufanya, kisoose wa Katonda. Anza kwanza uichukue kwa Mungu. Kisoose wa Mukama. Ianzie kwanza kwa Mungu. Nebo banga oyagala okikola. Hata wewe ndio unataka kulifanya. Nebo banga business eyo yo. Hata ni business yako. Dekeve wa Mukama. Acha itoke kwa Mungu. Dekeitireke wa Katonda. Acha ipitie kwanza kwa Mungu afike. Teka ko ku meza ya Katonda mugeni Mukama nkonera kwanza kwa meza ya Mungu. Nkonera ko Mukama ngende mbitandika. Umwambie nipondee hapa Bwana afu niende nianze business. Wegala kutandika ki? Unataka kwanza nini? Bufumbo. Wakuowe. Buli mulimo. Kazi. Buweereza. Huduma. Tika kiveri Katonda. Acha itoke kwenye Mungu. Kubanga tewali kiveri Katonda. Kwa sababu hakuna ekiri bulwa amaanyi ambaye itakosa nguvu. Agambye. Anasema ng'enkuba bweva mu ggulu. Kama hivyo mvua inatoka juu mbinguni. N'etonya ku nsi. Inanyesha hapa duniani. N'etobya ettaka. Inaloanisha udongo. N'emeza emmere. Inaotesha chakula. N'emeza ensigo z'omusizi. Inaotesha mbegu ya huyo ambaye alipanda. Ne mufuna emmere ey'okulya. Unapata chakula kula. Naye ng'enkuba yekikoze. Lakini mvua ndiyo ilifanya hivyo. Gwe kimanyi nti enkuba nga yatonye ewantu. Unajua mvua ikinyesha fasi.
nebo watabaawo asize hata kukua mtu ambaye alipanda, waakiri emezaawo omuddo, tafadhali itaotesha hapo majani. ogezanga n'otegeka obulime. Weka kwanza mbegu zako siku moja. Obulime. Unaweza ukaweka shamba. Ogezanga n'otegeka obulime. Unaweza ukaweka shamba. Naye n'obulagajjalira n'otasigamu nsigo. Lakini ukaiweka usipandi ndani mbegu. Enkuba n'etonnyawo. Mvua inanyesha. Oddangayo oluvannyuma lw'emyezi 2. Urudi huko baada ya miezi 2. Ojja kusanga nga wonna wamezeewo omuddo. Utakuta kote kumeota majani. Enkuba bw'emala okutonnya, mvua ikamaliza kunyesha, weetasanga nsigo, mahali ambayo itakuta mbegu, emezaawo omuddo, inapandisha hapo majani. Kituufu ekyo? Hiyo ni kweli? Siwulira. Kituufu ekyo? Hiyo ni kweli? Mukama agambye, Bwana anasema, n'ekigambo kyange bwe kityo bwe kinaabeeranga, na neno langu litakuwa hivyo. N'ekigambo kyange bwe kityo bwe kinaabeeranga, na neno langu litakuwa hivyo. Tekiriva mu kamwa kange, haitatoka ndani ya kinywa changu, ne kijja ne kigwa mu bulamu bwo, inaanguka ndani ya maisha yako, ne kikuleka nga tekikukyusiza, na kuacha kama ikubadilisha. Bwe kankubulire kanjogere ku maanyi g'enkuba. Acha nikwambie, ngoja niongee kwenye nguvu. Obuli awo kinaakuyamba okutegeera amaanyi ga Katonda. Na zingine tacho najua uwezo wa Mungu. Enkuba eyina amaanyi. Mvua ina nguvu. Tesobola kutonnya mu kifo n'etakikyusa. Haiwezi ikanyesha fasi na ipabadilishe. Weesanze enfuufu, mahali imekuta vumbi, ekolawo ebisooto, itaacha hapo matope. Gwe ne bw'obadde otendereza otya, bannange enfuufu etuli bubi, bannange enfuufu eryawo. Vumbi imesumbua. Enkuba n'etonnyawo, mvua ikinyesha hapo, okumala dakika 3, dakika 13, kokka bwegate hizi peke yake. Ne bwegatawe, hata kama ikwenda, ne bwetonyera dakika 15, hata ikinyesha dakika 15, ng'enfuufu ebadde yakabakyapira emyezi 6. Vumbi ilikuwa hapo miezi 6. Enkuba etonnyamu ebadde enfuufu n'egikolamu ebisooto. Mvua inanyesha mahali kulikuwa vumbi, inabadilisha kunakuwa mpe mvua. Enkuba ekyusa, inabadilisha, ekyusa ettaka. Mvua inabadilisha udongo. Ewamatula obulamu mu ttaka, obulamu obadde bwekwese mu ttaka buvaayo ne buwamatuka ne bumera. Inatoa ile uzima ambayo ilikuwa chini ya udongo inayotesha. Obulamu bwo, uzima yako, mulimu ebiramu ebyekweseemu. Muna uzima ile ingine ambayo imejificha ndani. Obulamu bwo, uzima yako, mulimu potential eyekweseemu. Muna mbegu ambazo zimejificha ndani. Obulamu bwo, uzima wako, mulimu amagezi agekweseemu. Muna akili ambayo imejificha ndani. Obulamu bwo, uzima wako, mulimu blessing ezekweseemu. baraka ambazo zimejificha ndani. Obulamu bwo, maisha yako, mulimu talanta ezekweseemu. Muna doa ambazo zimejificha ndani. Obulamu bwo, ndani ya uzima wako, mulimu potential. Muna matunda mazuri. Mulimu obusobozi. Muna uwezo. Obulamu bwo, maisha yako, mulimu obugagga obwekweseemu. utajiri ambayo imejificha. Obulamu bwo, maisha yako, mulimu ebyekweseemu nga babitonderamu. Muna vitu ambayo inajificha humo waliumba. Ebyo ebyekwese ebyo. ambayo imejificha ndani. Ebyo gandi ebyo. Sema hiyo. Yogera n'amaanyi gamba ndi ebyo. Nguvu hiyo. Ebyo ebyekwese omo byetaaga nkuba. Hiyo ambayo imejificha humo byetaaga enkuba. inahitaji mvua. Byetaaga enkuba. inahitaji mvua. Enkuba eno nga si ndala. Mvua hiyo si enkuba eno nga kigambo kya Katonda. ambayo ni neno la Mungu. Bw'eneemala okubitonnyamo, ikimaliza kunyesha, ensi egenda kulaba change. hapo dunia itaona mabadiliko. Ensi egenda kulaba change. Dunia itaona mabadiliko. Ensi egenda kulaba ng'okola by'otaakola. Dunia itakuona ukifanya maneno. Ensi egenda kulaba ng'ogenda gy'otagenda. Dunia itakuona unaenda mali uli. Ensi egenda kulaba ng'ovuga ze batavugangako. Dunia itaona unatembeza hii ambayo. Oh, hallelujah. Amen. Ensi egenda kulaba. Dunia itakuona nga okola unafanya bye batalowoozangako nti osobola kitu okubikola. ambayo wajawahi kuwaza kama unaweza ukaifanya. Kankubulire, acha nikwambie, kyeweetaaga mu luzungu bakiyita motivation. kitu ambayo nahitaji kwa Kiingereza wanaita hivyo. Some of us tulina inborn talents. Sumbako sikategede mnaye. Tulina ebirabo ebizaale. Tuna doo za kuzaliwa nazo. Tulina ebirabo talanta. Tulina talanta enzaale. Tuna doo za kuzaliwa nazo. Nga nzaale erimu lyeri dormant. Iko humo ndani imejificha. Eri dormant. Iko dormant humo ndani. Kwata Shika empeke y'ekijanjaalo, mbegu ya marage, kizike mu nfuufu. iweke ndani ya vumbi.
singa toyiwaawo mazzi kama umwagi hapo maji eyinza n'okubeerawo omwaka. inaweza kuwepo hata mwaka moja. Kwata empeke y'akasooli Kamata ya mahindi giwanike ku kabada iweke juu ya meza, eyinza n'okumalayo omwaka. itamaliza huko hata mwaka moja. Lwaki? Kwa nini? Mumbulire lwaki? Muniambie kwa nini? Lwaki? Kwa nini? Singa nkuta ebinyobwa byange nembisiba mu kawero, Kama nilikamata maragi yangu nikefunga kwenye mavazi, kakipindu ya mavazi, nembiwanika ku kibanyi, nikaitia juu, kyekibaawo nini ndio itakuwepo? ebinyebwa bitano. Bwe nteekayo ebinyebwa bitano niwayitawo omwaka nembisumula mu kawero, nikatia huko njugu mbaamu n'ebinyebwa bimeka? ndakuwa na njugu ngapi nikaitoa? Bye bibaayo Ndio itakuwa huko ng'ate bikalu tena imekauka, nga twali kibyeyongeddeko, hakuna kitu ambayo iliongezeka, kubanga sibiwadde environment kwa sababu sikuipa hali nzuri gye byetaaga ambayo inahitaji okusobola okumera kwa ajili ya kuota n'okubala ebibala. na kukuwa na matunda. Wabula ekyenjawulo era eky'obugagga, Lakini ya utofauti tena utajiri, empeke zino hiyo mbegu kye zitera okuba nazo, ambayo inakuwa nayo munda yaabyo ndani yayo wabaayo obulamu obusirise nga buli dormant. kunakuwa ndani maisha ambayo imenyamaza. Era olunaku lwenjagala Tena siku ambayo nahitaji embeera yaabyo ekyuke, hali ya hiyo mbegu ibadilike, nensumulula akawero, nikafungua kwa kipande ya nguo, nenkwata ensigo zino, nikaichukua hiyo mbegu, nenziteeka mu ttaka, nikiweka ndani ya udongo, nenfukawo amazzi, tena nikamwaga hapo maji, oba enkuba neetonnyawo, wala mvua ikanyesha hapo, nenzirayo oluvannyuma lwa wiikisi 2, nikaipa wiki 2 peke yake, nsiŋŋaana ezaali empeke nitakuta imezaa mbegu, nga zimeze. hizo mbegu zimezaa. Lwaki? Kwa nini? Kubanga Kwa sababu amazzi gazze n'obulamu. maji ilikuja na uzima. Enkuba ereeta amazzi, Mvua inaleta maji. amazzi bagoogerako nti bwe bulamu. Maji wanasema ndio uzima. Bayibuli Biblia, amazzi egayita kigambo kya Katonda, Biblia inaita maji ndio neno la Mungu, n'ekigambo kya Katonda kiyitibwa mazzi. na neno la Mungu linaitwa maji. Bw'olaba nga waliwo ekintu kye weetaaga mu bulamu bwo, Ukisikia kitu ambayo unahitaji ndani ya maisha yako, ekigenda okukola enjawulo mu bulamu bwo, ambaye itabadilisha maisha yako, bakiyita kigambo kya Katonda. wanaliita neno la Mungu. Kikwate, Ishike, kiteeke mu bulamu bwo, itie ndani ya maisha yako, kyesibeeko. ifunge. Bw'oba osaba kisabiremu, Ukitaka iombe, kijulize Mukama, ioneshe kwa Mungu, mujjukize kye yayogera. ukumbushe kitu ambacho alisema. Oyagala mwana, Unataka mtoto, gamba Mukama gwe wagamba ambia Mungu wende ulisema nti muffe temubeerenga mu kigumba. eti ndani yetu hamtakuwa Mukama nze lwaki ndi mugumba? Kwa nini mimi sizae? Njagala mwana, Nataka mtoto. kyesibeeko, Ijifunge yako. kyesibeeko, Ijifunge yako. kyesibeeko. Ijifunge yako. Olw'okuba ojja kuba weesiba ku kigambo ekyava mu kamwa ka Sababu Katonda, ukijifunga kwenye neno ambaye inatoka kwenye kinywa Mungu, ekitalibulwa maanyi, ambaye itakosa nguvu, wabula nga kimaze okukola kye wakitumira. lakini kimaliza kufanya kitu ambacho Mu litumia. bbanga sidde n'ogenda kulaba ebibala byakyo mu linnya lya Yesu. Kwa siku sio ndefu sana utaona kazi yayo kwa jina la Yesu. Mukama yayogera atya? Bwana alisemaje hapa? Ye yagamba nti nze mbawa obuyinza okufuna obugagga, Anasema mimi ndio ninawapa uwezo wa kupata utajiri. ate nga gw'okooya obwavu. Tena wewe umechoka Ate nga umaskini. Mukama yagamba nze mbawa obuyinza okufuna obugagga. Tena Mungu alisema mimi ndio ninawapa uwezo wa kupata Mugambe nti utajiri. Mukama kino nakiwulidde, Mwambie Mungu hii nilisikia. nti gwowa abantu obuyinza n'amaanyi okugaggawala. Eti wewe ndio unapatia watu uwezo na mamlaka. Njagala ya kupata bugagga, utajiri. ayi Mukama. Nataka utajiri. Bwana. Kyesibeeko, Ijifunge yako. kyesibeeko, Ijifunge yako. kisabiremu, Niombe. kyeragulireko buli ku makya, Seme yako. kyogere, Iseme. funayo ebipapula, Pata hata gula makaratasi. ebipapula ebigazi ebyamanira, Uza karatasi. kiwandiikeko, Andike hapo. kitimbe mu kiyungu, Itie ndani ya kitimbe mu mapipa. binaabiro, Itie ndani ya kitimbe mu mfuko, kikuubo, kuongea. mu lukuubo lwo, Pata kupita. buli lwoba ng'oyitawo, Kila mara kisome, uisome. kyeyatulireko. Uitamke. Wali kigambo ekyava eri Katonda ekiri bulw'amaanyi, Hakuna neno ambaye wabula linatoka nga kwa kimaze Mungu okukola ikikosa kyeyakiragira. nguvu. Mariya Maria bwe yakiwulira wakati alisikia nga malayika akyogedde, malaika akitamka asooka naga neesiba malayika, akisema, we malaika wewe,
kinaba kiti ekyonze gwogamba nga sirina musajja. Itakuwaje mimi kabla sina mume? Nga simanyi musajja. Sijui mume. Malaika namugamba. Malaika akamwambia kyosaaga unaziaki wewe. Amaanyi goya ali waggulu ennyo. Nguvu ya huyu ambaye iko juu sana kagenda kutomera. Itakugonga. Kagenda kujira. Itakukujia. Kajja kufukula mu lubutomo. Ingia ndani ya hiyo tumbo. Ojja kuva ngo ina omwana. Utatoka hapo una mtoto. Maria bwe yawulira amaanyi. Maria wakati alisikia nguvu. Bwe yawulira nga biyingiddemu amaanyi. Wakati alisikia amesikia nguvu. Bwe yawulira nga boogera ku maanyi. Wakati alisikia anaongelea nguvu. Naga ogamba amaanyi go yali waggulu ennyo yatonda eggulu n'ensi. Akamwambia nasema nguvu ya huyu ambaye aliumba mbingu na dunia. Ge gagenda okunzijira gansiikirize. Ndiyo itakuja ndani yangu. Gankolemu omulimo. Intende kazi ndani yangu. Simanyi owulira. Nikiwaza unasikia. Maria n'agamba. Maria akasema kyoyogera kivudde eri Katonda. Ambayo menasema inatoka kwa Mungu. Malaika namugamba tewali. Malaika akisema hakuna ekiva eri Katonda kitu ambayo inatoka kwa Mungu ekiri bulwamaanyi ambayo itakosa nguvu. Katonda bw'abanga yakyogedde ajja kikola. Mungu akiwa ndio alisema atatimiza. Kidamu Katonda bw'abanga yakyogedde ajja kikola. Alisema atatimiza. Bw'abanga yakikugamba ajja kikola. Alikwambia ataitimiza. Buli kyayogera wano alina obusobozi obukikola. Kila ambaye alisema hapa ana uwezo wa kutimiza. Gwe bikumazeemu amaanyi bannabbi bo be babikugamba nguvu kwa ajili ya nabii wako ambaye alikwambia. Omanyi walemerera okwawula ebigambo bya bannabbi b'e Kampala n'ebigambo bya Katonda. Kutofautisha vitu ya nabii hapa Uganda na watu wa Mungu. Ebigambo by'osinga okwesibako bantu be babigamba. Vitu ambavyo nashinda fanya sana ni watu ndio alikwambia. Tebirina na backup ya kigambo kya Katonda. Haina hata neno hata limoja nyuma mgongo ya Mungu. Ebimu bye bagamba bikontana n'ekigambo kya Katonda. Kitu ambayo ulikwambia haigusi hata ku vitu vya Mungu. Nkuweerera amagezi. Nakupa akili. Ekitagenda ku frustrating. Ambayo itakubadilisha. Ekitagenda kumalamu maanyi. Haitakumaliza Mungu. Kyosobola okwesibako n'ekinywera. Ambayo utajikazia hata. Kyosobola okwekwatako n'owangala. Ambayo utaishika na unabaki hapo. Kyosobola okwekwatako kibuyaga ne bwajja nga toyuuga. Ambayo utaishika hata mpepeo ikikuja. Kyosobola okumiikiriza ne bwe bubadde nga kijja kubaawo. Ambayo utaichunga hata siku gani kigambo kya Katonda. Neno la Mungu. Kubanga tewali ekyava eri Katonda. Sababu hakuna kitu ambacho kilitoka kwa Mungu. Ekiri bulwamaanyi. Ambayo inakosa nguvu. Lwaki? Kwa nini? Katonda ali busy. Mungu iko busy. Abaye wandugu. Katonda ali busy. Mungu iko busy. Basaba ne banyabo wakaka na dada abatudde mu kirasa nyina mawulira amalungi gye muli ambao wamekaa huko nyuma na habari nzuri. Katonda ayatonde eggulu n'ensi. Mungu ambaye aliumba mbingu na dunia antumye okubagamba nti ali busy. Amenituma kuambia eti iko busy. Banyabo ne basaba bali eno wandugu ambao mko huko. Katonda ali busy ennaku zino. Mungu iko busy siku hizi. Bamama ne batata bali wali. Wandugu ambao mko mali hapo. Nyina amawulira amalungi gye muli. Habari nzuri kwenu. Lwaki Katonda temukyamulaba? Nini Mungu amuone? Ali busy. Iko busy. Abange wandugu Katonda ali busy. Iko busy. Mumanye eti mufudde busy. Jua nini ambaye imemfanya busy? Ali mukulabirira kigambo kye kukituukiriza. Neno lake kwa kulitimiza. Hallelujah. Amen. Ekimubuzizza obudde ambaye imemkosesha muda alabirira kigambo kye. Anaangalia neno lake. Buli we bakyogera, kila mara wakilitamka, buli we bakitadde, kila mara wameiweka, buli we bakikozesezza, kila fasi wameifanyisha, buli we bakyaplies, kila mali wameisema, tayagala kuswala. Ataki apate haya. Wa gambo yakuliranye nti ntegedde. Ambia huyo wameiko karibu yako eti nimejua. Mugambe nti ntegedde gye nnamusanga. Mwambie najua mali nitamkuta. Otegeddeyo. Umejua huko. Otegedde gy'onosanga Katonda. Umejua mali utamkuta Mungu. Gambo yakune ndi Katonda ali busy. Ambia huyo pembeni yako Mungu iko busy. Mugambe tafunika. Mwambie siku hizi hawezi pata Mungu. Ennaku zino tafunika. Mwambie siku hizi hawezi mpata Mungu. Ali busy. Iko busy. Project gyakolako bagiyita kulabirira kigambo kye kukituukiriza. Kazi ambayo anaifanya iko eti kuangalia neno lake na kulitimiza. Gwe ekigambo kulabirira omuntu ekitegeeza. Unajua maana kuangalilia? Bali bakwasirako okulabirira omwana. Waishako kufuatia eti angalia mtoto. Omanyi bayita okulabirira? Unajua kuangalia? Kyolabirira toyinza kijjako maaso. Kisha ambayo naangalia wezi kaitoa kwa maana. Obeera okikuuma bukumi oto. Utakuwa unaichunga tu hivi. Bwe bakukwasa omwana omulabirira oba totemya. Mtoto hautakuwa fasi moja.
Utegere chengamba. Unaelewa nini ambayo naisema? Nkulagirire Katonda gy'asiŋŋaanibwa. Nikwambie mahali utamkuta Mungu. Nkulagirire Katonda gy'asiŋŋaanibwa. Nikwambie mahali utamkuta Mungu. Bameka bamwetaaga. Nkulagirire Katonda gy'asiŋŋaanibwa. Mahali unamkuta Mungu. Asiŋŋaanibwa mu kigambo kye. Anakutiwa ndani ya neno lake. Hey! Ani yagambe amina. Nani iko kwa sema amina? Nyabula kansembeyo olunyiri luno. Ngoja nimalizie hapa. Luka. Ulia mutabani we bwagamba. Sikia mtoto wake vile anavyosema. Ulia. Sikia. Mutabani wagamba bwati Luka. Mtoto wake anasema hivi ndani ya Luka. Anasema Luka. ndani ya Luka. Luka. Bili. Luka 2. Luka 2. Oh. Luka 2 anamumwenda. Luka 2:49. Awe malira. Hapo ndo ndamalizia. Ili anamwenda. 2. Luka 2 anamumwenda. 2:49. Agambia. Anasemaje? N'abagamba ndi mwanoonyeza ki? Akawaambia eti mlinitafutia nini? Mlinitafutiaga nini? Temwamanyanga kiŋŋwanidde okubeera mu bigambo bya kitange? Eti hamjui kama ninastahili kuwa ndani ya maneno ya baba yangu? Temwamanya? Hamkujua? Bano Yesu yababulako. Hapa Yesu alipotea. Ne bamala ennaku 2 nga bamunoonya. Wakamaliza siku 2 wakiwa wanamtafuta. Ne bagende wa kojaawe. Wakaenda kwa mjomba wake. Ne bagende wa senga wawe. Wakaenda kwa shangazi yake. Ne bagende wa mama muto. Wakaenda kwa mamake mdogo. Ne bagenda kwa Erosi. Wakaenda kwa Erosi. Ne bagenda kwa mudini. Wakaenda kwenye madini. Ne bagenda buli wandu ne bagenda. Wakaenda kila fasi ambao walienda. Nga tebamulaba. Na wamuoni. Mpaka obwongo n'amagezi lwe byabajjira. Mpaka wakati akili ilipowakujia. Tugendeko mu yeekaalu. Eti twende kwanza kwa hekalu. Bwe baatuuka baali bamanyi mbu Yesu agenda beetondera. Wakati walifika hapo waliwaza ya kwamba Yesu atanyenyekea. Okubatawaanya ennyo. Eti kwa ajili ya kuwasumbua sana. Ngotoka n'ogamba naye naawe olimba. Na eti naona danganya. Paka kunoonyeza ennaku mmeka kati. Tulikutafutia siku ngapi sasa? Kulinga tatubalirira. Au tuhesabia hata. Kubanga wadda wakirabanga obuzi lwaki tugamba nti mbuse. Hawezi tuambie eti ya kwamba kwa nini tubadde nga tukunoonya. Tulikuwa tunakutafuta. Nabaga excuse me. Akamwambia munisamee kwanza. Nambe mubadde munoonyeza. Ya kwanza mlikuwa mnanitafutia wapi? Nze sitaaga kunoonya nnyo. Mimi sistahili kutafutiwa. Bw'oba onneetaaga. Kama unanihitaji. Address yangu. Bigambo bya kitange. Neno la baba yangu. Nina address yangu. Nina address mwensiŋŋaani. Nina address ambayo utanikuta huko. Buli muntu yenna neetaaga. Kila mtu ambaye ananihitaji. Siŋŋaanibwa mu kigambo. Na kutiwa ndani ya neno. If only you can get the word. Kama unapata hili neno. Bw'ofuna ekigambo. Kama unapata neno. Oba omaze okunfuna. Utakuwa umeshanipata. Kati ate mwagenzi wakojja wammwe. Tena mlinda kwa jomba wammwe. Kwa tate. Ewasenga wammwe. Kwa shangazi. Eyo yonna mwadde mwemenya bwemenya. Huko mlikuwa mnajitesa bure. Obudde bw'omala ng'onoonyeza Yesu ewalala yonna obeera obwonoona. Nafasi ingine unakuwa unaharibisha hiyo. Gy'omunoonyeza ewalala yonna taliyo. Basi unamtafutia popote hayuko. Wulira bw'agambye. Sikia hivyo amesema. Temwamanyanga kyaŋŋwanira okubeera mu bigambo bya kitange. Eti amujui eti nilitwa kwa ajili ya kuwa ndani ya maneno ya baba. Ani aliyeyagambe nti amina. Nani mwenye ko kaseme amina. Kitegeza bw'oba oyagala Yesu. Eti kwa sababu nampenda Yesu. Bw'oba onoonya Yesu. Kama unamtafuta Yesu. Asiŋŋaanibwa mu kigambo. Anakutiwa ndani ya neno. Eyo Oluzungu egamba. Biblia inasema ya Kiingereza. Didn't you know? Au kujua? That I was supposed to be in my father's business. Eti nilipasha kuwa kwenye kazi ya baba yangu. Mukama ibaze. Bwana asifiwe. Omwetaaga. Unamhitaji? Ali mu kigambo. Iko ndani ya neno. Kwata ekigambo. Shika neno. Wesibe ku kigambo. Jifungie kwenye neno. Lya ekigambo. Kula neno. Yogera ekigambo. Sema neno. Yimba ekigambo. Imba neno. Webakire mu kigambo. Lala kwenye neno. Yogera ekigambo. Sema neno. Ne bw'oba osaagasaagira mu kigambo. Hata ukicheza. Bw'oba oyomba yombera mu kigambo. Ukitomboka. Sikyabawulira. Siwasikii tena. Mwe bakyala abamanyi okuyomba baagala okuyomba muyombere mu kigambo. Mama ambaye mnapenda kusema sema mingi semea kwenye neno. Bajja kukuba empiza bwerere ku matama. Ngoyombere bure. Ngoyombere bali w'ekigambo. Ukisemea pembeni ya neno. Kankubulire.
omuntu yenna asobola okusigala nga w'amaanyi mu maaso go bw'obanga toyogeredde mu kigambo. Acha nikwambie, mtu yote anaweza kuwa ni wa nguvu mbele zako kama ukusemea ndani ya neno. Ne bw'aba mwami nga bamutenda amaanyi, hata akiwa bwana na nguvu, quoting ekigambo, angalia ndani ya neno, embeera gisimbe mu ekigambo, neno iweke hiyo namna hali yogere ekigambo, sema neno. bw'oba onyize quoting ekigambo, kama umesirika fanyisha, bw'oba oyagala kuyomba yombera mu kigambo, kama unataka kutomboka tombokea ndani ya neno, olabe embeera bw'eteekyuke, uone hali kama itabadilika. Ulira lwaki? Kwa nini? Kubanga ebibyo asobola obiwakanya. Kwa sababu yako anaweza kaibisha. Oyinza okurapinga noyogera bino noyogera bino noyogera bino noyogera bino byonna n'alabaga si ya mwerere, nobikuvumira n'abikuvumiramu, nobikuba n'abikubiramu. Unaweza ukasema kila kitu akiona ni kichafu kya bure akakupiga hata kutukana na kutukana. Ne waliwo kyatasobola kuwakanya. Lakini kuna kitu ambayo weza kabisha. Ekigambo kya Katonda. Ndio neno la Mungu. Gamba kodi amina. Sema amen. Ate kyo kimenya, inavunja, kikutula, inavunja. Olinde bwabadde iwanisa mampati nga gakomeri mu bbanga, huyu hata na nguvu mpaka huko juu. Bw'omusimba ekigambo kimukakanya. Ukimpa nguvu inamshusha. Ne Katonda, lakini na Mungu bw'aba anaakola, kama atatenda, alabirira ekigambo kye kituuke. Anaangalia neno lake wa kulitimiza. Mission gy'aliko egambye, mishoni yake inasema, nkola kyonna ekisoboka, natenda lolote lenye linapowezeka, okulabika nga tewali kigambo ekyava mu kamwa kange, kuona eti hakuna neno ambalo lilitamka ekigwa ku ttaka, ikianguka kwenye udongo, ekitabala bibala, ambaye haikuzaa matunda. Akimaliridde, amemaliza buli kye yayogera, kila ambayo amelisema, agenda kukikola. anaenda kulitimiza. Mukama abampeera omukisa. Bwana wabariki. Imirira. Simama kwenye miguu. Imirira. Simama. Teka mikono waggulu. Inua mkono yako juu. Kama ati ayi Mukama, sema Yesu, nkwebaza olwaleero, nakushukuru kwa ajili ya leo, kubanga obadde mulungi gye kwa ndi, sababu ulikuwa mzuri kwenye niko. mpulidde amaanyi agali mu kigambo. Nimesikia nguvu ambayo iko ndani ya neno. Ngenda kunoonya ekigambo, nitatafuta neno, ngenda kusoma ekigambo, nitasoma neno, ngenda kuwuliriza ekigambo, nasikiliza neno, ngenda kutambulira mu kigambo, natembea ndani ya neno, kubanga mpulidde, kwa sababu nimesikia tewali kiva mu kamwa ko hakuna ambaye nalitamka ekiri bulwa amaanyi, ambaye nakosa nguvu, wabula nga kimaze okukola, lakini kama imetimia kyewakitumira, ambayo umeitumia tekigenda kuwummula. Haitanikosa. Ayi Mukama, Bwana, ngenda kwesiba ku kigambo kyo, najifunga kwenye neno mu lako, linnya lya Yesu, kwa jina la Yesu. leka ekigambo kyo, acha neno lako nga bwe kyakola mu Mariyamu omulimo, kama vile ilifanya ndani ya Mariamu kazi, nga bwe kyakola Mariyamu olubuto, kama vile ilifanya Mariamu, ekigambo kyo hiyo neno lako nange njagala kinkolemu omulimo, na mimi nataka ifanye kazi mu linnya lya Yesu, kwa jina la Yesu. Kinzaaze inizalishe ebintu ebikwatikako, vitu ambaye nagusiwa, kinzaaze inizalishe bye nasabiranga, ambaye niliombea, kinzaaze inizalishe ebinewunyisa ensero. ambaye Ayi Mukama, nga bwe kyakyusa Mariya, leka nange kinkyuse, ndabe ku bibala byakyo, mu linnya lya Yesu. Amiina. Amen.